Voky. Ha? Nahazo aina kely hoana agnaty valansin'ny dokotera. Ha? Nani ma izy? Karaha ohatrany faible. Tsy manino anao? Ha? Matory? Nda matory. Tsy sotro rano? Bonjour, bonjour, bonjour. Ha? Abora agnatiny hitan'izay ately moramora sakafo tsy tany dokotera sakafo ately moramora tsy mety rano teta avy misotro itiky sotro ilay avy misotro Tanangala raha madio de iny raha madio iny ty sofo ately ny zavatra avokany Fafao. Salama daholo, salama tompoko. Tsy manino na? Apepekarina. Tsy efa mety io? Efa mety io. Salama daholo a. Miaraba nareo miaraba antsika havana jiabijiaby de maro be le SMS, maro be le message tonga aty na messenger na amin'ny WhatsApp amin'ny zavatra jiaby de manontany fahasalamany havantsika marary ty ato. De zay anaovako en direct eto, zay zao aty amin'ny l'hôpitaly. De izy fa misy 3 jours iny misy 4 jours iny. 4 jours, 3 jours izy, le 3 jours izy tena tsy nahatsiaro tena tsy niresaka tsy naninona. Nefa izy androany depuis tamin'ny maraina izy mba manomboka efa miova kely. Manomboka efa mahay efa maharaka olo, efa mahalala olo, manomboka efa mahay miresaka kelikely. Mba miresaka kely izy hoe mosary, nona ohatran'izay. De mbola anaty le traitement zany izy amin'izao fotoana zao. De tsy mitrahatra manentana atsika zay mbola te hanampy satria izy tsy afaka avoaka olo. Tsy afaka avoaka fa mila izy mba efa salama kely, efa mahay miresaka tsara, mahay mipetraka, zay vao entina mivoaka. Avoaka izy dokotera. De le izy moa tamin'ny maliny efa niresaka tamin'ny maliny hoe vola 133 000 roupies aloha taloha teo de niakatra 158 000 roupies. De rehefa hita niakatra manko motif iny de natao eritreritra hoe atao zay amoana anazy, transfert azy amin'ny hôpitaly hafa. Nefa dokotera tokoa tsy manaiky fa mila mba izy efa mahay miresaka efa mahay zavatra jiaby zay vao avoaka. De nisafidy manko le olo ato hoe aleo izy afinja amile chambre nisy anazy, chambre anazy tambony tany. Lafo no le raha naminjara anazy tamin'ny ariva ato. Tsy ho maly izy nafinja chambre hafa amile moramora fa le raha lafo be. De mbola manentana antsika jiaby havako zay afaka manampy satria izy narahantsika teny tamin'ny maliny hoe 158 000 roupies le vola tadiavina amin'ny facture. Nefa zay tiky
nidina ambany ato de izy tsy afaka miala ato zany hoe fa tsy maintsy miamby izy efa mahay miresaka tsara satria izy ato vao manomboka miresaka kely mbola manao bekomoana fa efa hay raha teneniny efa miresaka kely efa mamoaka hoe efa hay raha tiany tenenina ohatrany zaza mianatra miresaka reny de mangataka jiaby havako mbola mangataka amizay anampy amin'ny hôpitaly za io izy io mangataka zay hoan'izay mbola anampy le numéro efa izy numéro nomeko anareo aniny de mangataka vavaka aminareo koa mivavaka ho any avatsika io tsika mba tsy aniny izy mba salama tsara mba mivavaka aminazy mba hoe androany amara izy mahay miresaka tsara mahay mipetraka de mba avoaka de ijery hôpitaly hafa zay de maro le numéro miparitaka any de iresaka anao tsy ambotsy afaka miresaka any inona sakafo inona rano rano tiki ty ire andraso loatra sakafo rehefa avy eo podiny mbola misy fa avy eo tsy mety atao maro be allo matory de zafady de ohatran'izay le izy de mangataka vavaka amitsika havana jiabijiaby mangataka vavaka satria mba efa niova kely izy tsy ohatrany tamaly izy tena tsy nahatsiaro ninina misy raha anaty vavana angamba io koa mba jerevinareo tsy mahatsiaro nina izy tamaly de zaho izy mba efa misy fiovany kely de mangataka vavaka re tompoko mangataka vavaka amitsika rairay de hoan'izay anampy de afaka manampy de numéro tsika efa aniny de rehefa andefa vola de efa le numéro nomena ato iny satria lasa miparitaka tsy hoe le numéro sanireny tsy izy fa le vola lasa miparitaka gauche à droite le vola de aleo mba hoe olo raika foana mba misy anazy na olona roa ohatran'izay fa tsy lasa miparitaka numéro be maro be reny de mankasitraka tsika havako jiaby zay fa nandefa zay mangataka amizay mbola tsy nanampy tompoko izy tsy nandefa nata 100 roupies nata 1 ariary nata 2 arivo nata arivo efa mety daholo le tompoko zay le izy de zay amaliako anareo olo nanontany amy SMS jiaby satria maro loatra message tsy voavaliko azafady maro loatra le message amy WhatsApp Facebook tsy voavaliko fa tia mamaly anazy efa tsy de maninona izy ato mba tsy hoe tsy maninona manko mbola marary izy fa mba efa misy résultat kely zany voilà de ohatran'izay avako de misaotra betsaka tsy matory izy io takomo tarehiny fa zany zay takokonkilo zay atao tsy ambony loatra va raha tiky ampidinareo kely tarehiny koa français takonkilo zafady ato amin'ny hôpitaly zay io de zay tompoko mangataka re tompoko efa retina izy ty havatsika izy tiky havana amy samy mary atanjazana mahasamy gasy atsika de tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy ataoko angambatsika mandeha 1 million de vie ao jiaby io raha manao samy manao kisa ataoko hoe 100 riary mety fa mahavita anazy mety fa mahavita jiaby mba hamora anazy zany satria iaraha marala koa hoan'izay tsisy de mangataka vavaka re tompoko tsy iaraha marala koa fiainana tiky fa sarotra tsy fanomezana tsiny zay veloma tompoko mamerina vaovao eto foana zay fiovany